Bre, Panjkoviću, pa ne pišeš to za sina, bre. Pišeš atentat strovanje. To je zadnje što si zapisao. Dobro, atentat... Strovanje. Posle ukazane lekarske pomoći, gospodin Srećko Šojić je upućen na lečenje sa slobode. Lečenje sa slobode. Zapisano? Kako sa slobode? Ćuti kad diktiram. Šta diktirate? Izjavu, bre, za javnost. Ćuti, bre, gde si stao? Sa slobode. Sa slobode. Lečenje sa slobode. Kako sa slobode? Kaže se otpušta na kućno lečenje. Pa dobro, bre, Kirko, upućen na to lečenje. Tamo. E sad, tu izjavu, to ćeš sada proturiš u medije. Znaš koje medije? Gde ćeš? Gde ćeš među novinare koji me kleveću? Treba ti izađeš na sporedni izlaz, bre. Kirko, čekaj, bre. Kirko, izvedi ga na onaj izlaz za poslu.